clear tu le ngai thla tu te zong zong che bai le vek kule tuntuma chuan David Silo thu ziak kan ngai thla ho le don ani thu pui ko ran kan be se kan ram politics din mun mek kan cleara ko ran hi asiam thama satu tura alang lur maya an chanwo an ngai lo ani chuan ko ran le politics hi phumbovin kan ni na huna kan chuang kai to nge inarinom ko rana chuan tuna kan kaldana chuan sarkar sum vongfel thak mai hausa si te chu za an kaya za oma anin siam na mun chu ko ran ani sarkar thila chuan diklel dewa ti hre nei lo chung te sarkar na a thun fer tu te bil dik lo siam sak manga ram hruai tu tlon hre lo te post tha du le ministry a tlak tlum hre lova sarkar na thona a chung lam veng thong hlek lo te chuan ko rana za omna an khela abulai lum ber an lu akopa ko ran chuan heng mi te hi pathian rem ruata kan chua ko ran khai ding tu an minga biak in sak lon dik lo kan lak theina ati za om tua kan ngaya an ma ni nilovin an sum hi kan buk lung alo ni ber mai drama tamna ko ran chutianga apang le lam sarkara duam lu tung mi hring hlo phu lova hausa in le lo za om khip khep fa te control le thelo aizol daya ram nei fe na nai vai nei the reng te chu ko hrana anin lulinga pastor antlon thiama pastor te lain an mel khria thani le an ko hran mi minister nga chu nuam an ti na alo ni vele zela pastor atang chuan ko hranu pa te thleng chuan minister veranda kan thupeya kan fate nadilin anlaka berampu ni na kan hrala minister la chuan berampu telaka ram hruaina missionary na ashal hrelo boka drama chu kan changho ta dul mai ni kan koshan bill minister thurun sai chu civil work thlengin kan ko mu'a abo zui tur chu a sarmon voi khata wangin home work kan petreva politician le ko ran roi tu te chuan game pakhat ten om tak kan khel ho mai ani ko ran amasa politics siam thatur hian ko ran hian christian rama hian ma alak masak atul to mimirin ko ran hi lan moinan za omnan mitak ni na platform atan kan mang ti alang renga hei takhi ko ran hian huai sen taka ma ala ngam na tur tan chan ani zo fashion atana ko ran man tum tu zong telaka hian dikna le rinom na manga chan le ta hun to a ko ran pastor rual hun puma in pe ko rana loman la te hian tu mit mei ma veng lova tu political party roi tu ma mo lova ko rana hian thilpek pungthur thur tur ngot ni lova dikna wanga tlak cham huam ko ran rongbol tu le pastor ram roi tu hlem hle te tham khom du tum lo kan ko ran mi ani awanga an laka bungbukut velo roi tu hi ko ran hian amamo ani kalphung tradition kan ti fo hi ani kan camping le crusade nei zo za hi ngai toila kan ram siam thatura rinom na le dikna kan lo inzir tir tel lo nge ma ko sanga tanga ko ran kan cho har tum na hi lam hut le vai de uri ruai hi ni a kan office kan politics kan party office thleng rok tham rongbol na hi kan mamo meka mi pui hi kan ril atram huam to ani raw ruaina ani lova ti sathila digna lan chuana a ani zok kan camping le crusade te hian helam hi hoi to sela kamru la thleng hian kan evangelist le pastor te hian an thu soina a entirna mangam to sela lamvir hutin ram tha achu berlova ko ran le politics hi a inzul renga politics chetak nuaya ko ran tha tak achuak thelo ti thleng hian man ahun to a kan evangelist le pastor te hi huai sentura seminar manga infui ul ahun to ani smuggler ten ko rana an sum tho an wan buinga mani chuan adong tu chuan hrechiang takin india tangka ona a khatin adong hiau mai ti na ani to be sei pha se kan politician te a
laldu hrim na alian ber ti achiang to a ring lo mi te state po tluk lova kanom lai hian ko ran hian ti tur aneya ko ran pon lama nuam chen mek ten ko ran chu za om nan chi an ron mang mek ti a hian ko ran hi har se Christian tamna state a hian he man ro mang hian ko ran in huai sen taka sumlut lem poi salova ram chemek zo ko ran kal tlanga siam that atum chuan chunglam hi achenge nge yang kanlan mek dana ero ram hruai tu pam ham ang main ko ran chu sumboya kan tanga politics le ko ran chu tu te motan zalen taka lem channa tol zola kan the dur me kane clipna pastor thatak tak te upa dikna du tam jok na ko rana hian mi pam ham tlem jok te in tarlan na ko rana phal lovin hum hal ngam zo kila ko ran kan hum hal ngam thuk po le a phena politics le sarkar na thona thlenga ko ran chu in tarlan na rem changa man tum tu te zim tot na ani anga ko ran chu ram siam thatna man ruwa alani nge ang kan pastor dikna du ha chang thial bap mek te hian minister veranda a an pastor pui thuduk duk thin te an chungtla khuna kanrama khuwa avar nge yang